Украина Деврие полисы 82 зиманеви япон кроссоверны алды. Яны гибрид наклеятынын бензинлі ве электрик тәртибаты бар. Бу машина сырф электроэнергияны куланып 60 километр месафені кече біле. Бір машинанын фияты 1 миллион гривнадан зияды, бу тахминен 50 доллар. Деврие жилярның сызлеріне көре яны наклеят олардың автопаркында эн экологик ве тәлікесізdir. Епасы олып мели полисты әнді 700 зияды гибрид автомобильлер бар. Бу автомобильлернин чокусу халкара магистральлердеки жол Деврие полисinin иши үчүн берилежек. Бу тахминен 50-60 машина. Олардын бирден ерлерине жоонулажак. Машиналар энди кайда этилди ве ишленилмелери үчүн изин де берилди. Деврие полиси даресинин реберлери бу машиналарны бөлгилер арасында билежек.